ka Gold by Oil, kompanya ang kali kababahatam nagbantaki kali. Kabaduna artang ka na kiwik diesel, ka bumpun jebo ya kamaryang, ka asyupo hadu kasan persen ka mileage ban ya kiwik kompanya ang kali. Ban apply na kabanta ban bu ya ke petrol pump, pun na kinambar harum. Lane pila ban login siya ka www.goldbyoil.com. Khub chale, zyada chale. Kumpangi jutip kinong rep kidai ki butlum ki bakong santam haka jela hakari bar haka pertehi barok away kidong rep kidai ki daw ki bakong santam haki benta paper haka imlang ka salang bat kidai ru ki ikhtiar ki bayada pat penne pensa ya ka jing babre ka bajrangam jong ka mai mariang ka ba iet ka jongi kalong shisha ka sing ka bakrau bat ka bakmen na ka benta kinong rep jong ka thain ma hoti constituency haka ba haka sin ka baningkong hennen ka si ka shipo tarik December 2008 ka Hill Farmers Union Sanitan Circle kala penlong ya kalempung jingi kenduk lang jong kinong rep jong kathain kabala tip kum kayo pen ina miki marep ha kabada kispa ngut kinong rep jong kathain kilawan benesyem benta ha kabak kilawan ra laki marep mariang ban pen i pai ba ha kan kalempung ya kan ni lawan ban sakhi do menteri ka rep karyang uba bantai dor lingdo kum ukongsan harengkar ka jingi don lang UMLA ka mahoti constituency uba da sakhet phala mare baru MDC ka mahoti constituency uba Charles Marngar kinong yelam jong ka Hills Farmer Union Central Body ki bakenthop yuba Commander Shangpliang ubalong kumu President Barangba u Dr. Brimley WB Lingdo ubalong kumu advisor bat haka jingi don lang ki officer jong ki tenat baper ki badai page ikini ki benta nakaliang kinong yelam jong ka Hill Farmer Union Sonidan Unit kila penso penskap show new menteri ki jing don kam jong kinong rep haka ba kila ai da ka memorandum Shushu kila kerpar uyu menteri bo unle AA halor kacing kinong rem kiba ki jui kendu na kapor syakapor kom kacing sya ot kiloi ki marap haki yo ki hat bat ki wei la pensong shet bat pen ipu ipeng ya kane kalempung da ki jing sya tenrai ki sur jing rai tenrai bala pen i da kinong rep jong kane kathain laban kam yo nong rep ngan kampas bara khoi kinong rep ya ki mentang ke bangya kren pang ki thong ba jingkwa yang ki hok yang kinong rap ni jela baper ki pariat sedelhi bandi mana sarkar jong umak mudi bawon penbaik yang jing kuat yang kinong rap jong garin dia borok kowe kia bodi ki ban blok iglempi borok hoj ban koi sedelhi sel capital jengi mentah terana ka sengkme kam baik yang jing kuat yang kinong rap jong garibau jong gari jengi borok kowe ngin poi ka jing ka palat Teu niu ba ko bet ula penduk ya dari India barok kowe hado mentah ka jingyo aja dari India aja ke sarkar India kalau hapo pa niya ke Bangladesh la bengi hapo aja ke Bangladesh kumula la bendo kita ngiyong ha ke jela me khlaya jingi ba prapo persen ke population ini kinongra ma phi ki majority ma phi ki boss kinong trai sarkar kidai ban ai ki jingi rak ya phi itu kidai ki bridge ba yo ya ka jingsiu to ka ba wan na ki tax jingi to ngim siu ki income tax na ki tax ki ba pher ba wan na phi ma phile thi dawai phile thi ki jan phile thi petrol phile thi diesel ki shongali kino ki maru phi thi na yo phap siu ka tax nan to ka poise ka sarkar se ka treasury nan to siu si ki department ba pher nan to ki poi project ba pher ne pisa to wan na phi dai ma phi basiu ki to jang baro kinong trai sarkar dia man kenal kata nak kata ada do hitamu nong rap do panguslian do pangusiar yang masih yak kichur beriban pon si department beriban wan ban pek yapi kata kade ka hok jauh nong rap kata kade ka right to development mabta kasi rakhe ka human rights day jo ka UN bakari perthai baro kawai te kai ka thong jingi ka thong jo ka HFU ka reban pen ai ya ka surjong nong rak banya teli da pia bai pemlawan polisi nasional Meshwa kidan ki phareng sini kidan ka teknik jongki ban pat ya ki sem khasi utira sing marwai sino raile kam namba marwai sino male shashat de ki teli ki sem khasi jingi baro hoy chalo kinum la kitum skor phareng ban rum seri khasi janja kinum la rebe ki pat ki sem khasi jot Cakem, habri Bangla, yang nomor usasya. Dia mengiru, rekin nonggrab kimia tuli, ngisal jod kajat benreo. Kamtam si kipot, nado boya kendu bay ba alfon bay ba kemar, ngilaya ya kali kubah 10,000 kilometer. Lapoi lo ki distrik Barokhai, larung lut.
ngadu kipur Asam niwan sepo umru papli ketu kadi Snom Jami kadi Snom Riboy dari ngadu wale ni Pak Julius lawan degi bulet na Asam senaga ketem joki ha kejaka rikasi boy jongi kinong rap babi jongi kisapan pra kaye kidang lek shalom baling rap dawan dan miet kaye ngasapan pra yang baba dan bak idan shalom dan idan apa ngiru amatsa yo kaskim na sarkar bansna ka community hall la asapan pra ngilay payi kita kisem ngilay kumno ngimla ban dagi kma ka shale ben kinong rap yang mentoyu banyasna an hante assembly habaki puar jeni kila flok kila rumlut kimender Nia keren sepang kawat kilo, nia keren sepang ki jingya oper. Kadon tang kawai kerenti, bakata kadai ke jingya teli. Ladangi kum ginorek ngiwan rai ke jingya teli renti. Om tang ginong kai ke ban sengap yengi, bahaga jing bakindong ot kilo syu, nerima kasokar kan sengap yengi. Ladangi keli au sing kum kanuksa, nasoni dan katno sikilo kinong sanpo tingka. Ladangi keli na kiwi-kiwi kisnong kinong katno sing kinong sanpo tingka. Ladangi keli na bara kinong sanpo tingka. Kinong kayikin tiyan na mi sing jongki. Lada bara ngiyong sanpo tingka ngasuay kanuksa iti. Kintiyan na kinong kayi. Lada bara ngiyong sanpo tingka. Kintiyan na ngubuk na yung kuliya. Ne kinong tiyasyo kinong mong nakayisyo na. Kinha bantit namar baro kiong sanpo de ni nomrek kilay shalak leng mentah reda la klina sodidan kiong saupo daga klina umroy kiong kasan daga klina lampi kiong arpo nganom man titsyu nang dena sonidan lani nganom li titsyu nang tugas nong kabarem na tradao kadang ka thong ka jungi ban penteli ya kinong rep laga baro ko ijelang kiong sanpo tinggal sing kinha hi bantit kata ketika bor jong jingnya teli kabor jong jing teli pidi ban sutu bahaya kata ngingi lek keleng dijaka ban persutu ya kinong rep bangidon kam ya ka jingnya teli ke jungi kum kinong rep kibriu ki lengo ya nga kumno ba komandar syampliang ulong presiden juga Hills Farma Union uba komandar syampliang dei nong sinaflim ngadon tambah ki aktor aktres uba komandar syampliang misyo dei nong tho kubor kumno wan poi kum presiden juga Hills Farma Union andai kapor mengalong nong tho kubor ngumna ju kami i bakindon kita ki isu ki banwan ai khala bangan tho sang kinong rep ngalayo ban tho ki jinga ki lenteral ngalayo ban tho ya ki bakia ki hafang ke embus ngalayo ban tho keleng dari umdon kamdon kata ka isu banwan ra ban ong nginya ki 6 tahun nong rep baka perlong ya nga kadon ada mesti babalai nganum sim ya kata ka benda bangin persnau ya kasur jong unong rep bangin long kasur nang bentau unong rep kidon kiwi kikenhun kibadon ki farmer wing kala balong ki political party kala balong kiwi kikenhun hoa kidon ya kata ka wing ke jong ki kasnat rekam jong kinong rep ngrek ngan ong ya pi kaban kam klan kan de ke jong pi hi kinong rep dama pi hi kinong rep bapin wanra ya kata kikenhun kakenhun jong ka Hills Farma Union kamut bangin kentho ya ka sorkar kamut bangin kentho ya no henry lada ni labu ya ke jing terpat subhaban leke ngam ngimot bani tho ya no ngiri bani trelang bakasokar ngiri ban lang teli berkiri ya ka hok bani ngiri ban yo ke kajing don kam kijunong rap tadi kai ngidon kam ya kendo irang ba menai la snow ya pi bangim dai bandi ya kajaka kajing don kam jing inong rap tadi kai yo sembai kajing don kam jing kinong rap doi ya ka kajing don kam jing kinong rap tadi kai ya ka yo ka hat ka babian Selain ke download jangan banyo iya pi kat newe don hagini kesini tapi dap yang ada ke jingkeman namhan memangaru ngadei ukun nongkrap hagapor ke baga syangkla sikla sedan ngami inalin ka ban normasi ngam jola ban klat bagi kongdong kejat jangan ki patsnam imei syai penta ada klaim masih like potensial ngasongu bangadei ukun nongkrap ukun jangka mariam Jadi itu ya pi kendia ngala persyang ban ra isu
Hoi kam da don than ke jinge dei bangi hadin baka sarkar India telah pas ye ki lightly ki bill ki belalong an menta Farmers Act ngelarang district council banyakran banagaliang IM in charge ya garap karyang ye ke market ila pular ban simkia ikane bat baka district council ro dan don laga jong ka an nam jula bak klet mentau slam hagawai kesngi kat baru don ha office district council gensan ngalayo ke phone call na ki dong rep sensar hagaba mensuai ki minister jongi lade ban bana usensar umdaisu umarep lau lade umarep umdaisu forest products lade umarklau lade no umarep hagadu kesngi kan mau banagaliang jong district council ki persyang ban RTP brand ngamare hame kofek pani kendo ye kinong kai sensar batang sisngi ngisko ban ai kublei minister ila penbai ya kam ai jing thap di nam dai minister badan muram dongi kipai ba anong snong mai ye kinong rep ki baye khrang balam slam ngadon sipon ki poin ban kran hakri ko por nai ngani le ban pening kot nomor ko por kam sya ingi yang keren suai kali ke memorandum kemana kalian kisah nong rep kilai hang ni kadang kawai ke bayi day bat ngang along minister kiwai senang mak mati mak mengang di kawai kani kawai ke baong pan pendu no ya ke jingot kilo ya barok ki marap ke balas tak sibun ya ke umset kinong rep ya kenero pila ban pet hagi YouTube ki mobile ki sofi kalau pan keren ni ke jingot kilo district council Asal komen mentah apa keladon kacing hi bat bakal sedang bantai kam nrai om dai sispa nak sispa tinggi kermen bangga kular hapi kipai ba baye baya kena ke isu nganya kran hadis council cardai mengenal ternem MDC baru bertit citit terpayus saya mendai rumah ngan bersyang bantit citit hadu bamangi kinong rap ngilaj jaga dei kajing syaot kilo kadang ne bagari boy gadi ke boleh lo ke khu ke pangi barong lenson sadap na ka sunong maurang umelung haga riboy am them wong kumni ki them sei so ki klau sei sbo ki dap hapne jangpa ka kper eden gari phalong rong jerngam phayai phau Item say so ki klau say spo ki don ha ple jong pa kakpe eden ka ri palong rong jerngam payai pong roi lang ito ri bhai dikam ri bhai Ritem kari jonga lum lang ki kun jong pa tuli ngin yang ha ka wei ka kerteng ngin kiu ker dan ru kam shaneng kam seso iklau seso kidap apne jengpa kekpereden nong norway deji chani pereden kre namunta kinorat kibadai kibriu kiba don benta hagaban ai ya jingbam jingdi yangi kamtam kibadon stage sponsor silong kumbang i doktor menemo kinorat kidai ki boss ngasio ban ong ba kadu kejingong i doktor kadai kaba sispa nak sispa persen balai namar balado dono nong rep ngi ki betre sarkar ngi ki MLA ngi ki DMDC nginum yo ban bam kanu kanoro kada de nong rep na po senidan kada de nong rep na po nang noro kad kidai mapi ki barep ki betre sistem med basni banginyo ban bam yo khaw bangiyo ban bam ki jor ki jeb bangiyo ban bam kino ki jimbam ki penim ning yane posla pertai
Kejingkran ni doktor kodei ke shispa nak shispa ba unong rep udai ubos jangi barok hoi hendrai ngasusi pat kendiat ban persau hang ni mo kumbong iba Matias menai belakren ki kon samla jangi bon kiba wat ye ki kam kiba per se jilla kiba per hoi balai ki numwa ki hap ki lewat namar bangi kum ki government ngila fail ban penbiang ye phi ya galenti ke jong phi ban pentrai kam ya kini ki marep mariang ki jong phi ngaso banong ba ngadap de Jesusi ngadap cisar de Jesusi habayo so ye ki jingkren ki baong mo ba ki kon samla lane ginoro ki persang banwat ki kam ki per hot Ndrei kawai ngakwa banong mdei ke baong ba ni klem le ye mdei ba mot banong ba ngimla andrei ke jing persan ka don bet yana be minister jongi bapai ya agriculture bapai yang ngi kinong rep boro kamut ba itias ni kamut ba isong thaj hin kamut ba ilet le muja sono itrei ye ke benta ke jongi ban pai ki marep mareng ki jopi hendrei mo kidan pat kidaw ki bangimla ban ker hadu ba pol tau put bangim patla ban penbiang ya gino ki lenti lele gano ka rukam ban penya bhai ki mareng jong gano ka thain do ka ban hapo ka state ke jong dengan soban panmap ya gani kendiat bat ha ka ju kapor ngaso banong ba ka jing persang ka jongi nagaliang jonga ko munong mikmat nagaliang jong EMDC ro kumbai lakran menenga pra iro inum song thai nagabenta ka jong pigi nang rab nagaliang honorable minister jong iro inum song thai nga thalai bat khamtam habide ba bat ka hills farm union lay kabadon kabenta kabakhiatam na mata ka jong pinarab kiro kinom sang thai nang mata ka jingyale nang mata ka jingyakun ban penba ban penmet ban presyo kilat kelti nang mata ki jong pi ki nongrep nongrem te hagani gesni menengai ni thui pi hot ngala slam kendiat banwan ngaklem la banwan kumade ke por ma bakidon ki bro ki baap yang hayeng menem stem ndrei ngakhi menem step pitep ngakhi de ji pro samke kadai sisa gesni ke bakrau menta gesni ba ngaro ngawan sene ngadon kawai kajing penbena pedang jauh pi baro kajing penbena kabakrau na kabanta kisnong kita kajing penbena kabakrau na kabanta kajonga khamtam kumu emele kemoti constituency te kani kajing penbena ngan sapoi sibit chman te jaj bangila idon hangni wadar ngim don baro kita ni romo menengi poi kajing keren habede baru surok i doktor family ila penpau ya kajing ya jauh ni surok hoi baro mdei tang i doktor hendrei mangilai kibawan manla kapor mala kesisene ni sutho ya kejingya ka bakara hado kata khamtam habede bad ulu surok upen poy ngi site sepo jagirut te gani kejing penbenaru kadai kejing penbena halo ka khobor bangadang yo mensisni now honorable PWD minister jongi is person tensong kejing penbena keba iya tho yang am jisi ba ka World Bank kala pedeng ya kani ka funding ban yang ka pisaban sna ini surok bat ka DPR mentasha sai kalayat bat how pra January lada ka yat bat kat kum bangi kmilenti uno surok na po umsning hadu hasani dan 10 kilometer swa nin sedang no bantre how pra January kani ka jikir ku ka bakraba hot mo nginya keren bet ya kajing sisa kini kisna meladep borok yang akiab tim bet kiba kersane kiba keren kersane yang ana kitim yang awak kani kada step plan he tangak tim kabampai sino kalak kolar ing surak hadu mentakam le ngambe nyeneno kadai kajing sisa I deserve it kadai ka hok kajong pi hoi pidai banut pidai myo nama pila senya dan rei kani kesegi menta ngasodap da kajing sorong ban yoyo tho yapi hadil laislam ka jing tristom ma kumbong yam disido ternem amele bakham he hadil ka jing tiat ke bamlak mlak bataisyo hado kanno menta ka sing ayo ban perpa hone ba hau pra January ngin sedang no yone surok ubangila kwilanti mde na do kapor bangalong mga ande nado kipor kiro mensuaro kadai na menta nado kapor mensua mo mde banga kontrol ane mde banga benye no nado kapor ka mensua
unil surok ulasa keleng kumne imre ngasudap daga jing sorong ban yo ban announce sepi daga jing pro samke ba nadu bna jen ring yo ban sedang yu kang 10 kilometer shwa dengan terai film snow ye kat snow sulidan de la poi to surok 10 kilometer shwa ke wol bang kala kloy ban ayengi estimate tuban poi hadur prapu riu le prapu nuclear tengah ke surok ka bahe ka bagi ong ke intermediate lane ma dengan sa sedang yu nadu Januari tengah terai uniu surok uban wan mentaro un selong uwei uban yarap gerbang na kabenta jongpi ki nongrep nongreng hangni ki thain badon cheni hendrei mdei tang surok ngadang ye tho kana mentan badi ba alfon ba napa snong mau tari ketugasni ngia kendo bat kini giru rong ba kidan kitemen besan kidan rong ba snong bagi don kampan form bagi ong ni kata kejuk ke pemerintah ke FPO Farmer Producer Organization kidan kampan form kita sini bagi sarkar ketum lapor ketum yang menregister bagi sarkar bandara register bagi sarkar bila bandi imarat kijong pikat ke bapiman kata ke FPO kali bodon kamba natrai nagalyang gidiachu idon lang ne insopan sha shibet bandrai ngakwa banong ipidon kampan form igini di FPO haman gislam haman gisarkel da bila ban form lu kenang ba kata ka organisation yogi kaban register kaban training card ban sarkar bila bandi kimarat yang yogi syakat ke bapiman kata ka dei bang suai naskuat ban itu sepi bat nagalyang na jonga abidai bak ini di collection center ngakwa benitu ipi nagalyang ke sarkar ngila demang bantau sasanpau teli di farmers market harvest team ke jongi bak kabobor ngalitu ipi kadai sebuah hari boy cari boy kadon kumba arpo teli ye bak kani ha pangarung nadu nang time institution ngong ipi ngami bandon tanggawe kayo kubabian ke collection center ngari bandon kamba bat kumbalong ngani tu ipi sepo syatai sepo siliang ais kasir kidon koi ke collection center ke behe ba ke ba kidong rep ke form hi kata bat hangta ke transaction sisni kapisa kapalat ya ke arpur pinta tang peranong rep ke kibon tin ba kata ko collection center itu ipi mentaki ha ikamar sepo asal bat umdai tang sepo asam ngani tu ipi mentaka mar dungi kamarat ni galai what sa Bangladesh tu kita kata bahasa Bangladesh kelai kemar jongi babalai usah sa unek kedor kebo apa yo buat dai nak daw baka demand ke lajur ke production ke tuna dengan kuat banong yopi bana kaliang jongi ke sarkar tidak thang halu atata ban kinti usisha yang dinongrat ke jongi bakani ke collection center kaban nakaliang ke jonga ngelawan kumni nasa penbet begini gini orang ba sini angni ngidon lang i rang ba snong jong kene snong idon lang gini ki senjuk nang nakaliang jong i kum senjuk berempet ya kene time sini bat kumju nakaliang kene ke HFU circle jong solidan sini natharai ini penbet lang banwat ya kawai ke collection center ke bobiang ban nakaliang jong angan ai ini collection center ha kene